na kraju Rijeka je možda mogla i da još kojeg pogotka, ali kada idemo zaokružiti ovo što smo pogledali u ovih prvih 90 minuta, pogotovo kad se uzme suparnik u obzir i koliko i Strasbourg ulaže u svoju momčad i koliko, može se reći, dobro stoji u francuskom prvenstvu, ovo je prilično dobra utakmica od strane Rijeke. Tako, ja slažem i mislim da je Rijeka pokazala jako dobro lice u utakmici protiv Strasbourga, pokazala je da se može nositi sa ovakvim protivnikom. Bilo je u prvom poluvremenu malo krize, ali kad je Rijeka pretresla tu krizu u prvih 20 minuta, kad se nekako uspjela stabilizirati, priviknuti na ritam koji je nametnuo Strasbourg, mislim da je ostatku utakmice bila ili barem jednako dobra ili često i bolja od suparnika. I to kad pričamo sa igračima koji igraju HNL, koji ili odu negdje van ili ovako dođu u europske utakmice, to je nešto što dosta često kažu. Trebaš pregrmi prvih 20 minuta, prvih pola sata da se navikneš. To sam više puta čuo od više različitih igrača kad igraju protiv realno jačih momčadi, šta Strasbourg je jača momčad od Rijeke, kažu nakon 20 minuta ili pola sata kad prođe, prestaneš razmišljati, počneš igrati i ako se dotad uspije adaptirati, više nemaš uopće osjećaj da igraš protiv brže, moćnije momčadi. I to mi se ovdje dogodilo kolektivno kod Rijeke, da Rijeka od tih prvih, recimo 20 minuta, pola sata, nije dobro stajala, da su izlasci koje je Strasbourg imao u tom periodu bili preopasni, čak i nepotrebno opasni kad znamo da je tek prva utakmica, da nema potrebe za srljanje. Taj rani gol je još dodatno otvorio prostor i tek kad se Rijeka stabilizirala, mi smo vidjeli koliko je ta momčad dobra, koliko ima dovoljno dinamike u veznoj liniji i naprijed da može parirati Strasbourgu. Vidjeli smo jako dobrog Fruka, vidjeli smo Adouadjeja u nekoliko teških situacija. Nekoliko gol situacija nije zabio, ali je pokazao da ima i brzinu i izdržljivost i snagu da se otrese jakih stopera i da dođe u šanse. Tako da, ako sažmemo sve to, ja sam prilično zadovoljan Rijekom. Da, otvorio si dosta tema u biti koji... Ne, načeo sam ih, samo i načeo, sad ćemo ih analizirati. Da, spomenuo si dosta stvari, na kraju krajeva, mislim, Rijeka je uputila i 19 udaraca prema suparničkom golu, to nije zanemariva brojka, ali dosta njih bilo i opasno, ali da mogu nekako krenuti od početka i onoga s čime je Rijeka istrčala na teren. Vidjeli smo u stvari neku ekipu koja je bila primorana igrati bez Barišića koji je izašao, sjećamo se, zbog ozljede. Vinjata također nije bilo zbog ozljede. Legbo nije prijavljen u stvari za natjecanje, tako da bilo je nekih prilagodbi koje je Sanchez morao odraditi, ali bilo je možda i zanimljivo vidjeti nakon najavljene te prve postave kako će se ta ekipa složiti, budući da nisi imao baš neka jasna krila, da nisi imao na krilnim pozicijama baš prava krila, nego su nacrtani bili Endokit i Gojak, ali na kraju Rijeka je opet malo miksala, ajmo reći, Barka koji se spuštao pa si dobivao preko Oreča gore širinu na desnoj strani, na lijevoj je to možda trebao biti Devetak kojem to nije baš išlo za rukom, što doduše nije toliko ni iznenađujuće ako znamo njegov profil, ali je li bilo po tvojim nekakvim očekivanjima iznenađenja u prvoj postavi Rijeke? Pa meni ni. U ovom trenutku bez Vinjata i bez Vinjata i Barišića mislim da on najjača postava koju Rijeka ima. Oreć Devetak na bočnim zonama, Majstorović i Radeljić kao stoperi, mislim da je to zadnja linija koju smo očekivali. Bilo je jedino pitanje hoće li Devetak igrat ljevog bočnog stopera ili će igrat ljevog beka. S njim na toj poziciji mislim da je Sanchez imao
da je Sanchez imao različite opcije, da je mogao igrati sa trojicom u zadnjoj liniji i da je eventualno još mogao staviti tamo Lasickasa, tako da bi dobio zadnju petorku, nešto što je Rijeka ove godine jako često igrala, a mogao je dobiti i ovo. Majstorović i Radeljić stoperi, Oreć desni bočni kojem će se otvoriti put da ode naprijed i onda tu zadnju liniju popunjavati sa Barkom, a da devetak bude klasični lijevi bek. I na to se odlučio i mislim da to relativno nije funkcioniralo iz dva razloga. Prvi je ta obrambena tranzicija, to da Rijeka se dosta mučila u tih prvih pola sata da zaustavi suparničke kontre. Previše je bilo prostora u sredini i kako se momčad vraćala natrag, kako su igrači iz vezne linije i napada propadali nazad u obrambenu liniju, mislim da je u tom preslagivanju iz četvorke u nazad u formaciju, odnosno iz trojke, kad Barko se spusti niže, prelazak Barka nazad u vezni red i to spuštanje bočnog igrača, mislim da je tu bilo previše prostora koje suparnik iskoristio. Kažem iskoristio jer iako je zabio samo jedan gol, bilo je nekoliko dobrih šansi u tom segmentu, nekoliko puta je točno napadnut prostor između Oreča između Oreča i Majstorovića. Tu je bilo previše nekako slabe koordinacije u tim prelascima. Vjerujem da je Rijeka igrala sa trojkom tako da devetak ostaje kao lijevi bočni stoper, znači da on ostaje kao treći stoper, da bi se dobila bolja kontrola tog najopasnijeg prostora u suparničkim kontrama. Bili to utjecalo u napad, možda i bi, ali to je realno jedan segment koji mi se nije svidio u prvom dijelu, a koji zapravo nema ni toliko veze sa kadrom. Kadar, ok, eto, samo smo rekli da je igrao sa petorkom, vjerujem da bi Lasicka skrenuo tamo i onda da bi to koštalo možda Gojaka mjesta u momčadi, ali vjerujem da bi u tih prvih pola sata dobio malo više stabilnosti, jer imao bi Barka u toj ključnoj zoni, a ovako on tu zonu često i napuštao i otvarao se prostor koji je objektivno prevelik za ovu razinu nogometa. Moguće lako da je tu bila i dvojba u stvari, ono kad planiraš utakmicu kako to nekako vidiš što ćeš odraditi, jer Rijeka imala dosta izostanaka, dosta i velikih izostanaka, jer to što si rekao Vinjato bi bio ozbiljna opcija za start u prvoj postavi. Bajrešić također, gdje bi onda uopće ne bi pričao vjerojatno o devetku, nego bi Radiljić bio na bočnoj stoperskoj poziciji, Bajrešić na toj desnoj, Radiljić na lijevoj i Majstorović u sredini, i gdje bi tu u stvari dobio onako i puno bolju možda nekako ravnotežu, gdje ne bi morao toliko kombinirati kao što si sada, jer to što si spomenuo, konsolidacija obrane, mislim da je to bio, čak i kod gola, da je to bio glavni razlog primanja, jer ti kad pogledaš tu situaciju, defenzivnoj tranziciji, imao si dobar broj igrača koji se vratio. Barko je malo kasnio jer imao je, naravno, susret sa suparničkim igračem, sudar, ali imao si dovoljan broj igrača koji su se vratili u pozadinu, ali jednostavno ta reakcija na čovjeka je bila onako, ne bi rekao toliko čista i ostavila je dosta prostora njihovom napadaču da se oslobodi. Radiljić nije bio dovoljno blizu njega jer morao je pokrivati Majstorovića koji je otišao previše desno. Tu je možda nedostajao i Barko u toj cijeloj njihovoj zamisli branjenja tih situacija između njih dvojice, ali generalno Rijeka je istrčala to i baš stvari maksimalno se slažem s tom konstatacijom da je falilo konsolidacije obrani u toj situaciji, ali ne da je nedostajalo trke, jer baš i u tom segmentu kada vratiš unazad dovoljno igrača bilo i dovoljno su dobro reagirali da pokriju nazad, što se na kraju mislim protezalo i kroz cijelu utakmicu kada pričamo o načinu obrane kakvog je Rijeka igrala, ali dotaknut ćemo se sigurno toga još u nastavku, pa se ne bi uopće za sad zadržavao na tome. Ne znam sam ja ostavio takav dojam, ja nisam nezadovoljan trkom bio. Ja sam u stvari
nadodajem na ono što si ti rekao. Aha, nije da jer to što si rekao, meni je trčanje bilo na zadovoljavajućoj razini i na kraju krajeva i Endokit i Dantaš su se spuštali i baš nekako to što si rekao. Mi sad ovim pričamo kao, trebao je ili možda je trebao staviti devetaka. Sve to ima svoje pluseve i minuse. Ja vjerujem da je Viktor Sanchez sa svojim stafom imao onako dosta vaganja oko toga, jer da je stavio to, sigurno bi imao drugačiji dolazak naprijed, sigurno bi imao druge zone u napadu koje bi trebao pokriti. Ovdje se nekako zamisliš i zapitaš koliko bi nekad možda bilo bolje da se taj vezni uopće nije vratio, jer kad se vezni vrati onda dolazi do tih rotacija u toj obrani koju je, kako si ti rekao, konsolidacija koju je Strasbourg koristio. Tako da ja sam jako zadovoljan energijom koju je Rijeka pokazala, jako sam zadovoljan željom i idejom čak. Samo vidiš da ta ideja nije do kraja testirana, jer u domaćoj ligi se nikad ne susreću sa toliko brzim tranzicijama, u domaćoj ligi nikad toliko brzo ne moraju raditi te rotacije, nego imaju dovoljno vremena da se dogovore, da se zamijene, da se vrate iz jedne formacije u drugu. Da se vrate iz jedne obrambene strukture u tu neku nominalnu, i to je ono šta Rijeci u domaćem prvenstvu otvara puno toga, a ovdje je otvaralo ozbiljne probleme. Da, i stvari, meni je u stvari jako fascinantno od Rijeke vidite opet nešto drugačije od onoga što su nas u zadnje vrijeme navikli. Mislim, u zadnje vrijeme imamo to uzeti neki malo širi pojam, ali od kad je došao Sanchez na klupu, gledali smo Rijeku u jako puno različitih sustava, formacija, uloga igrača. Ovo je opet nekakav, ajmo reći, novitet bio, gdje si ti opet prebacio nazad na četvorku u zadnjoj liniji, gdje nije više opet, nije ona trojka na koju su u zadnje vrijeme, ajmo reći, navikao, koja ti je donijela i uspjeha u europskim utakmicama. Imao si drugačije uloge tih krila, pogotovo Endokita koji je praktički nije ni bio. To nazovi desno krilo koji je ostavljao jako puno mjesta Oraču da ide na tu stranu, ali u biti i ne samo sustav kad ga gledaš kroz brojke, formaciju, nego to da je Rijeka, na koju smo navikli gledati kao neku ekipu koja voli pričekati suparnika da dođe u nekakav njen srednji blok, da ga onda napadnu. Sada si imao utakmicu gdje ti vrlo energičnu ekipu koja voli igrati brz nogomet, koja jako brzo izvodi prekide i nabijaju tempo, si odlučio napast u visokom presingu u nekim trenucima i to uopće nije loše izgledalo. Ti si došao u stvari sa Sanchezom i njegovom Rijekom na tu razinu da možeš promijeniti ne cijelu svoju filozofiju shvaćanja igre, ali dosta velik zaokret napraviti s obzirom na ono što smo gledali od njih prije 2 mjeseca i da sada u europskoj utakmici izvedeš momčad u nekom drugačijem svjetlu zato jer to po tvom mišljenju odgovara točno toj utakmici, točno tom suparniku. To mi je prilično fascinantno za vidjeti od neke hrvatske ekipe i to je ono što je i Sanchez kao trener u stvari, ono zbog čega smo i govorili koliko je on kvalitetan stručnjak. Da, i to kad je dolazio, pričali smo o tome, pričali smo o njegovoj Olimpiji, tome koliko je ta momčad zapravo lica bila spremna pokazati u kratkom periodu i koliko se je znao prilagoditi. Njegovi rezultati u domaćem prvenstvu znaju malo i šarat, tu zna biti i loših utakmica, tipa kao što je bila ova protekla protiv Vukovara, ali mislim da se svi možemo složiti da je riječ o treneru koji ima i glavu i rep i opet koliko god se to sve mijenjalo, opet nekako ideja momčadi ostaje ista. Ta osnova ostaje napad, direktnost, energija, nije naš, kad on se ide braniti, ne ide se braniti tako da odustane od napada, kad
ide u napad, ne ide tako da nema kontrolu u obrani. Jednostavno, koliko god se mijenjali i formacije i uloge, temeljna ideja Rijeke otprilike slična. I evo, sam si rekao, oni su danas, pogotovo u tom drugom poluvremenu, gdje su čak smanjili run and gun i gdje su došli do dodatne kontrole, oni su se ravnopravno nosili sa jednom jako, jako dobrom momčadi.